hambo tapahambor beli lalu diana la dalung puhang da parong ya na pulong nemiri. Apulong nemiri beling la yo ilu kawudu tailu dalar hiwalo paling dalar 86 rokona miri nama patandanya nangira dangu namandula. Napa patanda ndang yeling landalar 86 wawana. Imiri nakangau ku weling la hiung na palindina. Weling la yeruhali durana Natalia Lina. Ang buhang bulatame miri karito. Lodo na imiri nuna yeduya na rehi na imiri na pangitaya na kuwahana. Imiri wiki na mandula daun nama patanda ya nangira na bongorna. Dada lupa takadanya iwunang yoi na panamunja roku na imiri nama pandulang daun nama patanda ya na waimira dan na paramaduanya na kabongor. Bulun dabana na panjaru na mandieni dangu na manggupul kay takai miri na makoda kunya na awang yanga dangu na pintana. Na pahayan dalu lalodo na miri iya duya napa rama na parama na miri ni alam. Iya betul na no nakabonggor banatarima ya nuna de iya ya de nenguwili iyo ilu na tuli ya lakawunga huratina buah baria na li hawari tu papa pira dangu kapa udulu pamatu hada mini pa uhi hada panjuri iya na wana duka na panjaru ninja la pahamu ya na mandi la pabira na panjar haliemu de dapat pira hanganya na kota hiu na panjar haliemu hanga nanya na kaungu ihirail la pabira nuna deniu atau na manjadi ama ukul na makapipiha iyo ilwana yung miri wiki na menjadi benteng dua datau ihirail. Ang buhang nama pakalang bakul laluri kaungu. Yaduyaka pada pahandira damu pa opang lah atu tau. Nah atu tau nuna bisa tau halian bisa mui wiki danyuda. Na pulung na miri bawana i ala wiki mauna na mabuang pamanang wang. Ang buhang nyata talangan tawatunya na atu tau prai rukun baningu jasa na lagareja ya kan dia lah masyarakat. Nyata bata itaya tambuhanya damu tawatunya na papalakuna na hurina damu na pawaina. Iya nanda na patubang papa. Ngara ya na pamadapatakana na pulong na miri. Idi may miri budi. Na pawuto na lalurin. Amin. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.